recette fiscale uzokumva amatax abantu amakori bararako amarodovance iri kwaraduga bwavise ubari ngo miliyoni 10 bahindagura rwa de finance biduga amatax ku mamodoka yiri kwaratuduga ratwigwa ayo rero ari karasiportwa n'abandi benshi mugaro tura baye nabo exoneration ati nyabuna ufise uburenganzira bwo kutari amakori bidakontrowe kuva ngo ni miliyari d'amajana 3 angahe z'abatarisha amakori bitakontrowe kwa tigira audit y'ababironse ati reka mbwa ayo mamiliyoni nange mutatanze amakori niyo ari guhemba umuganga mugabo iwaye nibisanzwe ayanyurujwe ibice bakamizwe n'ingoma bamwe amakora baremera agiye handi abayanyuruje bibisanzwe we ufate deja abantu twatanze amakori hanyuma hagere kubaka amabiro do zone azokorera ababanyagihugu nyene benshi aba benshi bari yandeworo iyo structure twese benshi baza ku bazone ati bubakire ubudori hajya ayandi reka dukatisha ati mbere abiyubashe mbere banze mubwiye n'abanyagihugu banze bakontribute niyo banze banaterera yadahubwo tujya habiri tujyayo baterere tujyene yavuye hejuru batanze ahandi turoroshe hageze guhana ati kirazira kuko ni ya structure bari muri babandi byatandukanye bari hajya kirazira guhana ati tujye hamwe twatubaye abana